салом бинандагони азиз, барномаи сайёҳати ҷаҳон аст пешниҳоди шумо аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. ин навбат мо ба шумо дар бораи яке аз давлатҳои пешрафта ва бисёр зебою афсонавии ҷопон маълумот медиҳем. ҷопон кишвари ҷазиравиест ки дар осиёи шарқӣ ҷойгир шудааст. ин кишвар дар соҳили уқёнуси ором қарор дошта, дар қисми шарқӣ бо баҳри ҷопон, ҷумҳурии мардумии чин, кӯриёи ҷанубӣ, кӯриёи шимолӣ ва федератсияи Русия ҳамсарҳад аст. ҷопон дар ҷаҳон ҳамчун кишвари серҷазира ва бо зеботарин тулӯи офтоб маъруф мебошад. он тақрибан аз 6800 ҷазира иборат аст ки калонтарин ҷазираҳояш ин Хонсю, Хоккайдо, Хюсю ва Сикоку ба ҳисоб меравад. кӯҳи баландтарин дар ҷопон кӯҳи Фудзияма буда, баландиаш аз сатҳи баҳр 3776 метр аст ки ба пойтахти ин кишвар Токио ҳусни дигар зам менамояд, зеро ҳамагӣ 90 километр дуртар аз он ҷой гирифтааст. ҷопон бо аҳолии қариб 126 миллион нафараи худ дар ҷаҳон ҷойи 11-умро ишғол мекунад, ки аз ин ҳисоб зиёда аз 30 миллионаш сокини шаҳри Токио аст. аз лиҳози идораи ҳукумат давлати унитарӣ ғайримарказӣ буда, аз рӯи шакли сиёсӣ давлати демократӣ ба шумор меравад. ҷопон як кишвари пешрафтаест ки сатҳи зиндагии хеле баланд дорад. забони расмии ин кишвар забони ҷопонист ки бо гӯишҳои зиёде тақсим шудааст. ҷопон давлати дорои фарҳанги нотакрор ва анъанаҳои чандин асра мебошад ва бо эҳтиёт аз насл ба насл мегузарад. ин ҷо ҷаҳонгардон метавонанд ҳам биноҳои таърихӣ бо меъмории махсуси ҷопонӣ ва ҳам биноҳои муосири осмонбӯсро тамошо кунанд. яъне сафар ба ҷопон мисоли сайёҳат ба гузашта ва ояндаро мемонад. Окинава. шаҳри Окинава дар қисми ҷанубии ҷопон ҷойгир шудааст.
این شهر با حرارت سلخین تا 15 درجه گرم در فصل سرد زمستان میان سیاحان معروف می باشد و اساساً موسم سیاحت به این شهر زمستان است. اینچنین در زمستان و اولی بهار در اوکیناوا امکان تماشای کیت‌ها از ساحل وجود دارد. از ساحل شهر بهترین نمو به اقیانوس آرام کشاده می شود. اینجا یکی از بهترین مکانها برای استراحت، شناوری و دیگر نمود سیاحت‌های آبی است. شهر کیوتو یکی از شهرهای قدیمترین ژاپن می باشد و تا سال 1869 همچون پایتخت ژاپن شناخته می شد. از این رو در شهر بزرگترین معبدها و آثارخانه‌ها بنیاد یافته قدیمترین یادگاری‌های تاریخی ژاپن گردآوری شدند. شهر همچون یادگاری تمدن 1000 ساله ژاپن به فهرست میراث عمومی جهانی یونسکو داخل گردیده است. کیوتو دارای بیشتر از 2000 معبد و زیارتگاه‌ها بوده دوام 1100 سال همچون مرکز سیاسی و مدنی مملکت مقام نمایان داشت. در برابر تاریخ بزرگ داشتن، شهر با سبب موقع جایگیرشوی دارای بهترین منطقه‌های طبیعی می باشد. همین طور گفتن ممکن است که کیوتو یکی از شهرهای جالبترین برای سیاحان عالم به شمار رفته. سالی تا 60 میلیون نفر سیاح تنها به خاطر تماشای این شهر به ژاپن سفر می کنند. توکیو. شهر توکیو در نسبت تاریخ بوی ژاپن هنوز خیلی جوان است. در مدت تنها یک عصر اخیر توکیو به نقطه بلندترین کمالات علم و تکنیک و بنیاد انشاءات‌های آسمانبوس رسیده نمونه عالی شهرهای بزرگ دنیا را به جهانیان معرفی نمود. صرف نظر از آن که توکیو یک شهر نهایت بزرگ و سرملت است، نسبتاً آرام می باشد، زیرا ژاپنی‌ها به حیات شخصی و وقت شخصی همدیگر احترامی بزرگ دارند. در اینجا در برابر بناهای زمانوی آسمانبوس، معبدهای تاریخی، باغهای فرهنگی فراغتی، ساحل‌ها، کوچه و گلگشت‌های رنگارنگ و تماشاباب موجودند که همه ساله زیاده از 10 میلیون نفر جهانگردان برای دیدنشان می‌آیند. سیکوکو. شهر سیکوکو یکی از شهرهای تاریخی و دینی ژاپنی هاست که در حدودش 88 معبد بودایی قرار گرفته است و اساساً این شهر میان سیاحان با همین معبدها معروف است. سیاحان اصلاً به این شهر به خاطر زیارت سفر میکنند. تمام مسافه خط سیر زیارتی که از 88 معبد میگذرد 1130 کیلومتر طول میکشد که پیاده آن را در مدت 6 هفته طی کردن امکان دارد. این معبدها از روی معلومات‌ها تاریخی زیاده از 1200 ساله دارند. فودزیاما. کوه فودزیاما همچون بلندترین کوه کشور رمز ژاپن است و همه ساله برای تماشایش نزدیک 1 میلیون نفر سیاح به ژاپن میآیند. از بالای فودزیاما شهرهای بزرگترین ژاپن از جمله توکیو را خیلی خوب مشاهده کردن ممکن است. کوه فودزیاما اصلا ولکان خاموش شده است که مراتبه آخر 300 سال پیش خروج کرده بود.
ба кӯҳи Фудзияма баромадан танҳо дар фасли тобистон имконпазир аст ва тобоварии сатҳи баланди ҷисмониро талаб мекунад. вақте шумо ба саёҳати кӯҳи Фудзияма меравед, дар ин баробар метавонед аз дигар маконҳои зебо аз қабили кӯли Кавагучико, саёҳати кӯҳии Хакон, водии Авакудани, деҳаи саёҳии Ошиноҳакаи, пагодаи Чурето ва ғайра дидан намоед. Нико як шаҳраки сайёҳӣ дар ҷопон аст, ки дар масофаи 2 соат роҳ аз шаҳри Токио дар як минтақаи зебои кӯҳистон ҷойгир шудааст. Нико дорои маконҳои зиёди таърихӣ, манзараҳои зебои табиӣ ва фароғатист. ҷолибияти асосии Нико Тошогу, маҷмӯаи маъбадҳои зеботарин дар ҷопон мебошад. дар ин ҷо оромгоҳи шогун Токугава Иесу, яке аз бонуфузтарин шахсиятҳои таърихии ҷопон низ ҷойгир аст. маҷмӯъ ба феҳристи мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дохил карда шудааст. боғи фарҳангии фароғатии Нико Эдомура барои сайёҳон хеле ҷолиб аст. дар ин ҷо шумо метавонед ба як қатор сайёҳатҳо ва ё машғулиятҳои дӯстдоштаатон ба монанди аспсаворӣ, кӯҳнавардӣ, қайғронӣ ва камонварӣ машғул шавед. Нара. шаҳри Нара яке аз шаҳрҳои марказии ҷопони имрӯза ва ҷопони қадимист. ин шаҳр аз рӯи таърих як муддат ҳамчун нахустин пойтахти ҷопон ба авҷи камолоти худ расида буд ва имрӯз бошад маркази асосии сайёҳони дӯстдори табиат ва олами ҳайвонот мебошад. зеро дар ин шаҳр ҷиҳати ҳифзи ёдгориҳои зиёди таърихӣ аз нахуст пойтахт зиёд сохтмонҳои навбунёд вуҷуд надорад. яке аз осурхонаҳои миллии ҷопон маҳз дар шаҳри Нара ҷойгир мебошад. дар боғҳои ин шаҳр шумо оҳвони ромшударо метавонед мушоҳида кунед, ки озодона дар ҳудуди боғ сайру гашт мекунанд. ҷопон воқеан яке аз зеботарин ва пешрафтатарин кишварҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта, теъдоди хоҳишмандони сафар ба ин кишвари таърихиву ҳамзамон муосир сол ба сол дар ҳоли афзоиш қарор дорад.
агар ба шумо ин феҳристи ҷолибтарин шаҳрҳои тамошобоби ҷопон писанд омада бошад ва маълумоте гирифтед, хеле шудем. бо умеди сайёҳат боз ба дигар кишварҳои дунё ва ҷустуҷӯи маълумотҳои наву ҷолиб то барномаҳои ояндаи сайёҳати ҷаҳон.